Dagi pau hajar ngot ki pajba ki latut chika jingïalang lek kmen ka Voice of the People's Party hasmin haka pratare ujilio araja arpusau hadien bakani ka sengsan hima ka yok Korea ka jingjob nak result election MP Lok Sabha Shillong Parliamentary Constituency kebalapan benar dak Election Commission of India men haka sautare ujilio araja arpusau. Kumban syukro baka Voice of the People's Party kala tam keput dan lailak nyopoi hajar kandai spa shipo vote yau kertong bemarbut katau ba Vincent H. Pala u kertong ke Kongres ber MP berim bat kani ke parti lingba u Dr. Ricky A.J. Singkon kala yok kor hadu sanlak nyopoi hajar nyopu pra vote dak batam lot ya barok kebiakun persya lada kenlang ya ki vote jong kiru. Haka jingïalang swaban yat sigbenta jingkren dau Dr. Ricky A.J. Singkon UMP bertemai ke Shillong Parliamentary Constituency bat kinoyalam kumu Bah Ardent mela besayomoj u Presiden hadien ke jingruai ke jingshat la yok ru ke jingpli ke jingdro dur jong Dr. Ricky A.J. Singkon baru Bah Ardent mela besayomoj bala penwan dur daka DNF Visual Arts. Dur. Yai Dr. Ricky A.J. Singkon dari MP kami. Yang persangka pada Bah Ardent mela bersama. Kishang iso kmen, mana kapor, cakapor, kanang ni kismi, ni yang isi sya, yang kejing san, yang kejing roy. Bagusak, boleh sungai shore, haki hor gari gedungi. To boleh nak pensle shibunda, kisamla, lakan thay shimran, haki nang say lejong kisap dan tendak yang datang gedungi. Boleh shibur yang DNF Visual Arts. To boleh nak berku, menang asyuk ke dan petibet yang asap potong kapal pergi biadan. To boleh syukur. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar bam medon ka sharp plus F menta ka sni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.